우리 옆 사람과 함께 인사하도록 하겠습니다. 나 하죠 돈들가 밀치리. 우리 열매 맺는 인생을 삽시다. 읽어드린 말씀을 가지고 역설의 진리라는 말씀을 선포합니다. 자, 이 시대랑 이 시대랑 같아. 오늘은 남대에서도 강덕심 오는 것이고, 남자들이야. 몽골어로는 파라독신 운넨이라고 읽나요? 파라독신 운넨. 오늘 우리 스리랑카 세 가족분이 또 오셨는데 스리랑카 싱할라어를 쓰나요? 맞아요? 싱할라어는 빠라스빠라 비루디에 사띠에 맞나요? 맞아? 아니야? 예, 뭐 중요한 건 아닙니다. 지경이 계속해서 넓혀지고 있어요, 그죠? 우리 몽골인들은 스리랑카 분들하고도 잘 지내셔야 합니다. За манай Монгол цуглаан бас гадаад Шри-Ланка хүмүүс ирж өргөжж байгаа. Тэгээд хоорондоо бас эвтэй нөхөрлцгөөё. 마치 우리 집에 앞으로 함께 살아갈 가족이 온 것처럼 환영해 주시고 함께 За 잘 тэгээд яг манай 지내주시기 гэр бүлд 바랍니다. нэгдэж ирж байгаа манай нэг гэр бүл болж байгаа хүмүүс гэж бодож хүндэтгэж аваарай. 아셨죠? ойлгож байгаа биз? 예수님은요 지금 역설이라는 얘기를 참 많이 하세요. 그 전으로 역설의 진리라는 제목이죠. За Есүс 역설 гэж хэлдэг нь болохоор манай монголоор орчуулахаар парадокс гэж байгаа байхгүй. Парадокс гэдэг нь болохоор зэрэг яг үнэн юм шиг хүмүүс үүсгдэг маргаатай зүйл боловч яг цаад утга агуулга нь үнтэй тийм гэсэн утгатай тийм үг. 이 역설이란 겉으로 보기에는 불합리하고 모순처럼 보일 수 있습니다. За энэ парадокс гэдэг нэр томьёо болохоор 타일브를 질제. 그러나 그 안에 더 깊고 큰 진리를 담고 있는 내용에 많이 있어요. Энэ нөгөө гаднаасаа тийм утгагүй зөрчилтэй мэт санагдаж олгоч дотроо илүү агуу гүн утга илэрхийлж байгаа үннийг хэлдэг гэж байгаа. 예수님께서는 꼭 영적 진리를 말씀하실 때 이 역설을 많이 사용하셨습니다. Тэгээ Есүс тэр сүнслэг үннийг ярихдаа энэ парадокс хэллэгийг байнга ашигладаг байсан. 산상수훈이라는 메시지를 보면은 심령이 가난한 자에게 복이 있다라고 말씀하신 것도 그렇고요. За энэ нөгөө уулан дээр нөгөө номлолт хийх үеэр хэлсэн ерөөл яг энэ парадокс энэ хэллэгээр хэлэгдэсэн тийм ерөөл байдаг. 또 예수님의 영향을 받았던 바울도 내가 약할 때 강함이라고 이야기를 했습니다. За мөн тэр Илч Паул болохоор зэрэг Есүс Христэд итгэснээр би тийм сул дорой боловч Бурхны хүчээр агуу байдгаа гэдгийг тайлбарлаж хэлж байсан. 이 역설이라는 건 이런 걸 말해요. Тэгээд энэ парадокс гэдэг нь ийм утгатай үг юм аа. 인간적으로는 겉으로 봐도 강해 보여야 강한 사람 같지만 역설적으로 약할 때 강함이 된다라는 말을 예수님께서 하시는 거죠. За хүний хувьд болохоор зэрэг хүн хүч чадалтай байж тэр агуу хүн байдаг гэж үздэг бол бурхны логикоор бол тэр сул дорой хүн мөртлөө бурхантай хамт байх юм бол хүч чадалтай байна гэсэн энэ зүйлийг парадокс гэж хэлээд байгаа. 하나님의 논리는 인간의 약함을 통해 하나님의 능력이 드러나기 때문입니다. Тэгээ хүнээр дамжуулан тэр хүний сул дорой байдлаар бурхны тэр хүч чадал илэрхийлэгдэнэ гэж хэлж болох нь. 오늘 여러분들이 본문을 읽으셨지만 그 본문에도 여러 역설적인 표현을 사용하셨죠. За өнөөдрийн энэ ишлэлд болохоор тэр парадокс үгийн хэллэг хэд хэдэн хэлбэрийг агуулсан байгаа. 한 알의 밀알이 땅에 떨어져 죽으면 많은 열매를 맺는다. За буудаан үр газарт унаад өгснээр олон үр тариа ургана гэсэн хэлдэг 자기의 байгаа. 생명을 사랑하는 자는 잃어버릴 것이요. За өөрийнхөө би сэтгэлийг өөрийнхөө сэтгэлийг үгүйсгэж хүн бол амьдрах болно гэсэн. 자기의 생명을 미워하는 자는 영생하도록 보전하리라 그랬어요. өөрийнхөө үл ойшоогч хүн бол бурханд бол илүү өндөгдөх нэ гэсэн утгатай үг хэлдэг 지금 байна. 다들 표정이 뭐라는 거야 하는 표정이에요.
За одоо хүмүүсээ харахаар зэрэг энэ одоо юу гэсэн үг юм болов гэсэн тийм одоо байдал харагдаж байна. 처음 들으면 이게 무슨 말이지 싶을 정도로 어려운 말입니다. За эхлээд сонсоход одоо энэ үг одоо юу гэсэн утгатай юу гэсэн үг юм бол гэж ойлгохгүй байж магадгүй юм аа. 그러나 그 안에는 놀라운 영적인 진리가 담겨 있죠. Гэтэл одоо тэр үгийн агуулга дотор бол одоо гайхалтай утга байгаа. 이 신앙생활은요 말씀 속에 담긴 이 영적 진리를 깨닫고 누리는 거예요. Тэгээд энэ итгэлийн амьдрал бол одоо энэ парадокс үг хэлдэг дотроос ойлгож мэдэрч тэндээс одоо таашаал авдаг тийм амьдрал юм аа. 아마 여기에도 매주 예배는 나오지만 말씀이 어렵게 느껴지고 무슨 말인가 하는 사람도 있을 겁니다. Магадгүй бүтэн сайн одоо цуглаанд ирээд номлол сонсоод сайн ойлгохгүй байж магадгүй хүмүүс мэдээж байж магадгүй юм аа. 처음엔 어려울 수 있어도 이 예배의 자리에 계속 머물다 보면요 하나님의 말씀이 이해되고 깨달아지는 시간표가 올 겁니다. Эхлээд одоо сайн ойлгож мэдэхгүй байх нь одоо ойлгомжтой. Гэхдээ одоо энэ цагт одоо тасралтгүй үргэлжлээд сонсоод байх юм бол ойлгох цаг ирнэ. 하나님의 은혜를 통해서 깨닫게 될 거예요. Энэ нь бол одоо бурхны тэр нэгүслэр одоо ойлгох цаг гэнт ирэх болно. 그렇게 되면 하나님의 말씀이 재미없게만 느껴지던 이 말씀이 꿀송이보다도 달다 그랬어요. За 성경에. хэрвээ тэгэх юм бол одоо энэ бурхны ойлгохгүй байсан үг одоо зөвгийн бал адил одоо чихэрлэг амтай байх болно. 그 송이 꿀보다도 단 말씀의 능력을 체험하시기 바랍니다. За энэ одоо тэр балын амтаас илүү тэр амттай үгийг одоо илүүгээр мэдрэх болтугай гэж 첫 өрөөе. 번째로 영광의 길입니다. За нэгдүгээрт алдар сууны зам алдар 요한복음 суугийн зам. 12장은 예수님께서 이 땅에 오신 본질적인 목적, 곧 십자가 대속과 부활의 영광을 본격적으로 이루어가는 장면입니다. За нэгдүгээрт болохоор зэрэг одоо Иохны одоо энэ алдар суувал одоо хинээс дамжиж яаж ирсэн тухай одоо 지난주 өгүүлж байгаа. 마리아가 이제 향후 옥합을 깨서 예수님의 발에 부었던 사건은요. 예수님의 장례식을 준비하는 그러한 사건이었죠. Өнгөрсөн 7 хоног тэр Мария тэр үнэрт тосныг одоо шилийг хагалаад тэр тосоор одоо Есүсийн хөлийг тосолсон. 그리고 오늘 그를 읽지는 뜻해서? 않았지만 이 요한복음 12장에 보면은 예수님은 구약의 예언대로 이렇게 요 그림처럼 나귀 새끼를 타고 오시는 모습이 성경에 그려져 있습니다. Тэгээд өнөөдөр энэ 12 дугаар бүлгээр одоо үргэлжлэл болохоор зэрэг хуучин гэрээн дээр байдаг тэр зөгнөл байгаа. Тэр элчигний дудранг одоо унаж ирээд унаад орж ирсэн тухай тэр зөгнөл одоо биелэгдэж байгаа тухай. 우리가 지금 읽고 있는 이 요한복음은 신약 성경이에요. бидний одоо энэ уншиж байгаа Иохны одоо сайн мэдээ бол одоо шинэ гэрээ байгаа. 신약이 뭐고 구약이 뭐냐 할 수 있겠지만 영어로 이제 올드 테스티먼트 뭐 이제 뉴 테스티먼트 이렇게 됩니다. За хуучин гэрээ шинэ гэрээ гэж одоо хоёр янз байгаа. Тэгээд англиар бас 즉 예전의 성서, 알겠습니다. 새로운 성서라는 뜻이에요. за энэ болохоор зэрэг одоо амьдралын түүх одоо Есүсийн ирснээс өмнөх амьдрал одоо Есүс ирсний дараах амьдрал гэж хэлж байна. 구약은 예전에 예수님이 오시기 전에 메시아가 오실 것을 약속한 성경입니다. Тэгээ хуучин гэрээ болохоор зэрэг одоо Есүсийг одоо ирээдүйд ирнэ гэж одоо зөвгөнсөн юу гэрээ байгаа. 그리고 신약은 이제 예수님이 메시아로 즉 그리스도로 오셨다는 약속 성취의 말씀이죠. Тэгээд шинэ гэрээ болохоор зэрэг тэр Есүс Месиагаар Христээр одоо ирсэн тухай байгаа. 이 메시아도 그리스도도 기름 부음 받은 자라는 같은 뜻의 단어예요. За Месиа болон одоо Христ гэдэг нь болохоор тослогдсон хүн гэж одоо орчуулдаг адилхан утгатай үг байгаа. 이 구약 시대에는 히브리어를 사용했기 때문에 메시아라 그랬던 거고요. Тэгээ хуучин гэрээ нь болохоор зэрэг еврей хэлээр бичигдсэн учраас Месиа, Христийг Месиа гэж байгаа. 신약 시대에는 헬라어를 사용했기 때문에 그리스도라고 얘기를 하는 За 겁니다. шинэ гэрээнд болохоор зэрэг одоо грекээр бичигдсэн учраас энд болохоор тэр Месиаг Христ гэж байгаа. Нэг адилхан 구약 утгатай үг. 성경에요. 이미
이 스가랴 9장 9절에 예수님이 이 땅에 오시기 550년 전에 이미 이 나귀 새끼를 타고 오실 것이라는 예언이 있었습니다. Тэгээ хуучин гэрээд болохоор зэрэг тэр Захариа гэдэг ном одоо номонд болохоор зэрэг зөвгөнсөн байгаа. Тэр Есүсийг ирээдүйд одоо илжиг унаад Иерусалимд орж ирнэ гэдгийг зөвгөнсөн бичвэр байдаг. 우리 몽골 분들 이거 보이시나요, 글씨? Энд монголоор харагдаж байна уу? 한번 읽어볼까요, 몽골 분들만? монголоор уншаад үзэх үг нэ. Сахна Зэмийн охиноо баярлан ашгаар хартан чиний хаан чам дээр ирж байна. Бодгоод авралтыг авчирдаг зам нэгэн бөгөөд илжиг бүр тодорхой илжигний унан ирдэг. 아멘. 아멘. 자, 뭐라고 예언되어 있냐? 너희에게 구원을 베푸실 왕이 올 건데 공의롭고 겸손해서 나귀의 작은 것, 즉 나귀 새끼를 타고 오실 것이다. Тэгээ энэ юу гэсэн утгатай гэхээр зэрэг чиний аврагч ирнэ. Тэгэхдээ тэр ирэхдээ одоо илжигний одоо дудран унж ирнэ гэж гэсэн одоо энэ зөвгөнөл хуучин гэрээнд байсан 이 зөвгөнөл 스가랴 선지자가 살아갔던 그 당시는요, 이제 기원전 550년 이전의 삶이었어요. тэгээд энэ Израиль тэр Иерусалимийн охин гэж байгаа шээ. Энэ нь болохоор зэрэг тэр Есүсийг ирэхээс өмнөх 550 жилийн өмнө хуучин гэрээнд одоо зөвгөнөгцсөн энэ бичвэр байгаа. 이 말씀 성취 역시 예수님이 구약에서부터 얘기하셨던 그리스도 즉 메시아가 맞구나라는 그 약속 성취의 증거입니다. За тэгээд тэр хуучин гэрээ тэр зөвгөнсөн зөвгөнөл нь одоо ирээдүйд 550 жилийн дараа Есүс одоо Месиа одоо ирж одоо илжиг унж ирнэ гэдэг тэр зөвгөнөл яг энэ үед одоо биелэгдэж байгаа тэр баталж байгаа юм. 그래서 당시 예루살렘의 이 사람들은요, 예수님의 입성을 보며 종려나무 가지를 흔들고 호산나라며 외쳤어요. Тэгээд тэр тухайн үедээ тэр Израилийн ард түмэн одоо жинхэнэ тэр Христ ирж байна гэж одоо зөвнөл биелж байна гэж мэдж байсан учраас тэр 그림 보면 잘 나와 있죠. 막 신나게 환영하잖아요. тэр Есүсийг илжиг унаад ирэхтэн тэр нөгөө модны мөчрөөр далдаж одоо бидний одоо аврагч ирлээ гэж одоо хосаана гэж одоо хашгираад устж авч байгаа. 이들이 메시아가 오셨다라고 종려나무 가지를 흔들었지만 실제적으로 이들은 메시아에 대한 영적 사실을 잘 몰랐습니다. Гэтэл одоо тэр Месиа ирж байна, биелэж байна гэж одоо мэддэг боловч одоо яг ямар утгаар одоо Есүс ирсэн тэр цаад утгыг мэдэхгүйгээр одоо тэд нэр мэдээгүй байсан. 당시 이스라엘이라는 국가는 로마에 속국되어 있는 상태였어요. тухайн үедээ бол одоо тэр Израиль гэдэг улс Ромын даргалт байсан улс байдаг. 그래서 마치 예수님을 로마의 압제에서 구원해줄 정치적 왕으로 생각하고 환호성을 질렀던 겁니다. Тэгээд тэр үед одоо тэр Израильчууд одоо Ромын даргалаас одоо биднийг аврахаар ирсэн одоо удирдагч хаан ирж байна гэж одоо ойлгосон. 그러나 예수님께서 이루실 구원은 세상적인 영광이 아니라 십자가를 통한 구속사 성취였던 거죠. Тэгтэл одоо энэ Есүс нь тэр Ромоос даргалаас одоо аврах биш бурхны хаанчлалын төлөө өөрийгөө золиослохоор одоо цовдлохоор ирж байсан. 구속사 성취가 뭐냐? 하나님을 떠나 죄인된 인간의 죄를 대신해서 갚아준다라는 거예요. Тэгээд гэм нүгэлтэй хүмүүсийн хүн төрлөختнийг одоо гэм нүглийнхэн төлөө өөрийгөө золиослон өөрөө төлөөсөө төлж одоо тэр төлөөсийг одоо өөртөө үүрхээр ирсэн. 그걸 위해 예수님이 오셨다는 겁니다. Тэгээд тэрний төлөө одоо Есүс энэ дэлхийд ирсэн тухай. 오늘 본문에 보니까 6월절이라는 이제 명절에 예배하러 올라온 헬라인. 그때 이제 헬라는 지금의 그리스입니다. 이 몇 사람이 빌립에게 예수님을 뵙고자 요청했어요. Тэгээд өнөөдөр энэ ишлэлээр болохоор зэрэг Есүс Иерусалимд орж ирсэн нь одоо тэр дээгүр өнгөрөх баярын үеэр байсан. Тэр дэлхийд даяар тэр одоо тарсан тэр грекчүүд энэ үед Иерусалимд одоо мөргөл үлдэхээр цугларсан байдаг. 그래서 예수님의 제자 빌립과 안드레가 이 사실을 예수님께 전했지요. Тиймээс одоо тэр Иерусалимд орж ирэхийг харсан грекчүүд тэр Филиппт одоо Есүсийг харахыг хүссэн байгаа. 근데 예수님께서 뜬금없이 인자가 영광을 얻을 때가 왔도다라고 말씀하십니다. Тэгээд Есүс одоо тэр Филиппийн хүсэлтийг одоо хүлээж аваад 이게 지금 무슨 소리예요? үг хэлсэн хүний хүүгийн алдарших цаг ирлээ гэж хэлсэн байна. 너무 뜬금없잖아요. За энэ юу гэсэн үг вэ?
아니 예수님을 만나러 누군가가 찾아왔다는데 갑자기 인자가 영광을 얻을 때가 왔다라고 얘기한다니까요. Хэн одоо грекүүд ирээд одоо Есүстэй уулзахыг хүслээ гэдгсэн хэлсэн чинь гэнэт одоо Есүс одоо хүний хүүгийн одоо алдарших цаг 사람의 ирлээ гэж одоо 머리로는 гэнт хэлсэн одоо юу гэсэн үг юм 뜬금없을 수 있지만 예수님은 하나님의 구원 시간표가 임했음을 지금 말씀을 통해 선포하고 있는 겁니다. За тэгээд хүний хувьар одоо хүлээж авах юм бол одоо энэ юу гэсэн үг болохыг сайн ойлгохгүй байгаа. 성경의 말씀을 사람의 머리로 이해하려면 한계가 있어요. Тэгээд Библиэд байгаа Библийн үгс бол одоо хүний ойлголтоор одоо ойлгоход одоо хэцүү. 그리고 결정적으로 말씀이 여러분에게 어렵게 느껴지는 이유가 분명히 있습니다. Тэгээд энэ юуны Библийн үг та бүхэнд одоо ойлгохдохгүй байхаар тийм үе бай. 왜 말씀이 말들- 어렵게 느껴지냐? 성경에 쓰여 있어요. За яагаад ийм хэцүү ойлгохдохгүй байна гэдэг тухай энэ Библиэд ч гэсэн одоо байдаг. 하나님께서 내 생각은 너희와 다르다라고 За 쓰여 бурхан 있습니다. одоо миний бодол санаа та нарын бодол санаанаас 그러니 өөр юм 사람의 аа гэж хэлсэн 머리로는 байна. 헤아릴 수가 없죠. 하나님의 마음. Тиймээс одоо бурханы тэр үгийг бид нэр хүний толгоогоор ойлгоход хэцүү юм аа. 그런데 그때 제자들은 이 말을 듣고요. 또 착각해요. 예수님이 이제 세상적으로 높아질 때가 왔구나. Тэгээд гэхдээ одоо тэнд байсан тэр шавнар нь бас энэ Есүсийн одоо хүний хүү алдарших цаг ирлээ гэж хэлсэн үгийг бас сайн ухаж ойлгоогүй байдаг. 그러나 예수님께서 말씀하신 지금의 이 영광은요. 세상의 영광이 아니었습니다. За тэгтэл одоо тэр Есүсийн хэлсэн энэ алдар суу бол хүмүүсийн тэр алдар суу биш байсан. 예수님이 십자가에서 죽는 것을 말하는 것이었죠. За Есүс одоо өөрийгөө одоо загалмай цавдлагдахаа хэлсэн байгаа. 인간적인 우리의 눈으로 어떻게 십자가 지시고 죽으시는 게 영광이 될 수가 있겠어요. За хүний хуваар одоо үзэх юм бол яаж одоо тэр загалмай цовдлогдоод одоо алдарших юм бэ гэж 그러나 이게 ойлгохоор 역설의 байгаа. 진리라는 거예요. Энэ бол одоо тэр парадоксын үнэн энд байгаа. 예수님께서는 하나님께서 인간을 얼마나 사랑하시며 어떻게 구원하실지 계획을 갖고 있는 걸 다 알고 계셨어요. За Есүс болохоор зэрэг одоо энэ цаг ирсэн гэдгийг одоо өөрөө мэдэж байсан. 우리도 예수님과 같이 사실 하나님의 시간표를 볼 수 있어야만 합니다. За бид нэр одоо итгэлээрээ одоо Есүсийн тэр бодол санааг одоо харж чаддаг байх хэрэгтэй. 예수님이 보신 것은 지금 생명 구원에 대한 시간표를 보신 거예요. За Есүсийн тэр хэлж байгаа үг нь болохоор зэрэг бие махбодын тэр нүглээс одоо ангижрах 우리도 그걸 보아야 돼요. одоо алдрах хэлж байгаа. Бид одоо тэр сүнслэг нүдээр түүнийг харах хэрэгтэй юм аа. 좁게는 내 삶을 통해서 생명이 살아나는 전도의 시간표고요. Тэр нь бол одоо Есүсийн биеэр дамжин хүн төрлөختний гэм нүглийг одоо аврах зүйл байсан. 넓게는 아직 복음이 전해지지 않은 저 먼 곳에 있는 수많은 종족들에게 복음이 증거되는 선교에 대한 시간표입니다. За одоо өргөнөөр харж үзэх юм бол одоо дэлхийн ертөнцийн олон улс үндэстнүүд жинхэнэ бурхан хэн болохыг одоо ойлгож мэдрхийг одоо үзүүлэхийг хүссэн одоо золиослол байсан. 전도는요. 내가 받은 구원의 은혜와 말씀의 은혜를 나누는 거예요, 그냥. За сайн мэдээ бол одоо би надад байгаа тэр сайн мэдээгээ бусдад түгээж тараах одоо зүйлийг хэлж байгаа. 뭔가의 기술이나 뭔가의 내가 많은 공부를 해서 되어지는 게 아니라고요. Ямар нэгэн одоо арга байрал би их сууж мэдснээрээ энэ зүйлийг хийх биш юм аа. 이 내가 받은 복음이 너무나 감사해서 내가 관심 있는 누군가에게 얘마저도 그렇게 살아났으면 좋겠다라는 마음을 전하는 것이 전도예요. За энэ сайн мэдээ бол одоо надад байгаа тэр сайн мэдээгэн одоо бусад өөр сайн мэдээд өөр хүнд одоо сайн мэдээгээр одоо дамжуулж түүнд энэ баяр баясгалан одоо өөр хүн мэдрээсэ гэдэг үүднээс сэтгэлээс хэлж байгаа тэр сайн мэдээг түгэх ажил бол хэн нэгний одоо хүчээр чармартаар хийдэг зүйл биш 마치 ээ. 지금 바이카처럼 Одоо энэ баяка шиг 자기가 좋은 거 얘기하는 거예요. миний одоо дуртай зүйлийг одоо хэн нэгэнд дамжуулж хэлж байгаа тэр зүйл юм. 또 선교는 뭡니까?
За Библи гэж юу вэ? 선교 역시 예수 그리스도의 재림을 바라보며 문화가 다른 현장. Библиэд байгаа тэр сайн мэдээ түгээх нь юу вэ? 복음이 아직 전해지지 않은 곳에 복음을 증거하는 게 선교죠. За сайн мэдээ одоо арайхан одоо хүрэгдээг байгаа газарт одоо сайн мэдээ гэдэг мэдээ юу болохыг одоо ойлгуулж хэлдэг, тарааж түгээдэг. 예수님께서 우리를 위해 십자가에 죽기까지 고난을 당하신 거예요. 우리를 위해. За Есүс одоо бидний төлөө өөрийгөө одоо бие золиослон цусаа орсгон өөрөө нүглийн төлөө хүмүүн төрлөختний нүглийн төлөө өөрийгөө золиослсон байгаа. 그렇기에 예수님을 주인 삶은 우리도 마찬가지로 예수님을 따라 그 삶을 살아가는 게 당연한 겁니다. Тэгэж одоо Есүс бидний төлөө хараа харуулсан бол бид бас одоо Есүсийг дагаж зүрх сэтгэлээрээ дагах хэрэгтэй юм аа. 이제는 우리 다시 한국 사람이 몽골 사람을 살리는 것을 넘어가야 돼요. За одооноос бид нэр одоо Солонгос хүмүүс одоо Монгол хүмүүсийг одоо хүмүүс сайн мэдээ хүргэж аварсанаас одоо илүү цаашаа давах хэрэгтэй. 몽골 사람이 몽골 사람 살리고 스리랑카 사람이 스리랑카 사람 살리는 거죠. Монгол хүн Монгол хүнээ аврах, Шри-Ланка хүн одоо Шри-Ланка хүнээ аврах одоо сайн мэдээ хүргэх юм аа. 다른 게 아니라 여러분이 은혜 받고 변화되어 또 다른 몽골 사람에게 이 받은 은혜를 전달하시는 게 전도예요. За энэ тийм өөр зүйл биш юм аа. Бидний авсан тэр сайн мэдээ хүлээж авсан тэр сайн мэдээг одоо өөр бусад одоо хараахан аваагаа хүмүүст одоо дамжуулж хүргэх явдал юм аа. 여러분의 고향 몽골과 스리랑카에 많은 가족들, 친구들 있지 않습니까? За та бүхний одоо төрсөн газар оронд чинь хамаатай садан таньдаг мэддэг хүмүүс байгаа шүү дээ. 영적인 사실은 분명해요. 이 복음 모르면요. 그들은 살아날 수가 없어요. За сүнслэгээр бид нэр одоо энэ сайн мэдээг мэдгүйгээр тэр хүмүүсийг одоо аварч тэр хүмүүс одоо ажралтай байж чадахгүй юм аа. 딱 두 가지입니다. 그리스도를 믿는다. 영원한 천국에서 하나님과 함께 행복한 삶을 살아가는 거고요. За хоёр зүйл л байгаа. Есүс Христэд итгэснээрээ мөнхийн амьдралд одоо Христтэй хамт мөнх ажралтаар амьдрах болно. 그리스도가 없다? 그럼 영원한 심판과 멸망의 길로 빠질 수밖에 없는 За 거죠. Христ байхгүй мэдхгүй гэх юм бол тэр бол одоо эсрэгээрээ мөнхийн тамд зовлон бэрхшээлийн дунд одоо амьдрах болно. 그래서 여러분이 먼저 은혜 받고 변화되어 또 다른 사람에게 이 복음의 영향력을 입히는 것을 두고 우리는 지속해서 기도하고 도전해야 됩니다. За тиймээс одоо бид нэр энэ сайн мэдээг өөр нэгэнд одоо дамжуулж энэ сайн мэдээгээр одоо тэднийг аварч сайн мэдээгээр түгээх ажил бол гол чухал юм аа. 몽골어 예배국이 그 일에 증인되시기 바랍니다. За манай Монгол цуулааныхан одоо тэр ажлын төлөө 둘째로 죽어야 맺는 열매입니다. болтугай. За хоёрт болохоор 네, 죽어야 맺는 열매입니다. зөвхөн үхэж ээж ургуулах үр жимс үр тариа гэж. 예수님께서 인자가 영광을 받을 때가 왔도다라고 말씀하신 뒤에 그 영광이 어떤 영광인지 미랄이라는 비유로 설명하셨어요. За Есүс одоо хүний хүүгийн алдарших цаг ирлээ гэж хэлсний дараа ямар одоо төрлийн алдарсуу болохыг сургаалт зүйлээр одоо тайлбарсан байдаг. 한 알의 미랄이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한 알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라. Энэ бол одоо буудаан үрийн сургаалт байгаа. Буудаан ганц үр газар тунаж их үр жимс үр тариа ургуулахын тулд өөхөх ёстой гэсэн одоо гэж хэлсэн байна. 요게 이제 미랄이에요. 미랄 씨. Одоо буудаан үр байгаа. 자, 이 미랄 씨를요. 그냥 가만히 갖고 있으면요. 이건 생명을 맺을 수가 없습니다. За энэ буудаан ганц үрийг одоо зүгээр одоо ургуулахгүй зүгээр байж явах юм бол ганцаараа л байж байна. 내가 너무 소중한 미랄이라고 주머니 속에 품고 있는다고 이 미랄이 밀이 되겠습니까? Тэгээд энэ үрийг одоо би их одоо өөртөө байлгаад байх юм бол энэ үр урахгүй ганцаараа 땅에 떨어져 죽어야만 하는 байна. 거죠. Энэ үр одоо газарт унаад өвхөж байж л одоо олон үр тариа ургуулах болно. 그렇게 되면 그 이후로 밀이라는 곡식이 자라 많은 열매를 맺게 된다는 거죠. За тэгснээрээ тэр үр газарт өвхгээд
түүгээр дамжин одоо олон үр тариа 이 ургах 말씀에는요. болно. 이제 두 가지 중요한 의미가 담겨져 있습니다. За энэ сургаал одоо хоёр төрлийн агуулгыг одоо агуулж 예수님의 байгаа. 십자가 죽음은 끝이 아니라 많은 생명의 열매를 맺게 하는 시작이 된다라는 거죠. За Есүсийн үхэл бол үхээд одоо төгсгөл биш юм аа. 예수님께서 олон хүмүүсийг одоо амьдруулах юм аа гэдэг. 만약에 юм. 예수님께서 죽지 않으셨다면 인간에게 구원의 문은 열리지 않아요. Магадгүй одоо Есүс одоо үхээд одоо амьлаагүй байх юм бол одоо хүмүүст одоо авралыг хийж 창세기 3장의 첫사람 아담의 범죄로부터 발생한 죄와 저주 문제는요. 반드시 대가를 치러야만 했거든요. За эхлэл 3-ын 3-т байдаг тэр Адамын хийсэн гэм нүглээс басан хүн төрлөختний гэм нүгэл хизээч одоо аврагдахгүй байсан. 예수님께서 이 한 알의 미랄이 되어 땅에 떨어져 죽으심으로 영생의 문이 열린 거예요. За Есүс одоо тэр буудаан ганц хөр болж газарт унж үхснээр тэр хүн төрлөختний гэм нүглийг аврах замыг нээж өгсөн юм аа. 그래서 우리는요. 다 십자가 죽음에 대한 수혜자인 겁니다. Тиймээс бид бүгд одоо тэр загалмай цавдлагнаас орсон тэр Христийн тэр үхлээр одоо 예수님의 амьлагдсан 희생에 그 남일이 아니에요, 그게. амьлагдсан хүмүүс юм аа. 그 은혜를 우리가 받았다니까요. Тэр Есүсийн тэр нас орж амьдсан тэр ажил ивэлийг бид нар авсан хүмүүсээ. 그리고 둘째로 예수님께서 친히 한 알의 밀이 되어 많은 열매를 맺는 본을 보여주셨기 때문에 우리도 예수님의 발걸음을 따라 미랄 신앙인이 되어야 된다라는 거죠. Тэгээд тэр Есүсээр дамжуулж бид нэр тэр аврагцсан учраас тэр Есүстэй адил бид одоо буудаан ганц хөр болж үхэж олон одоо үр тариаг одоо ургуулах амьдралаар амьдрах хэрэгтэй юм аа. 예수님께서는 자기의 생명을 사랑하는 자는 잃어버릴 것이요 이 세상에서 자기의 생명을 미워하는 자는 보존할 것이라고 말씀하셨어요. За Есүс хэлсэн байгаа. Амиа хайрлагч нь түүнийг алдана. Энэ ертөнцид амиа үл ойшоогч нь түүнийг мөнх амьд хүртэл хадгалнаа гэж хэлсэн байгаа. 여기서 말하는 생명은요 단순히 우리의 목숨만을 이야기하는 게 아닙니다. Энд хэлж байгаа үг бол одоо бидний одоо зүгээр үхлээс одоо давсан зүйлийг хэлж байгаа. 나의 자아, 내 뜻, 내 의지, 내 소원 이런 것들을 말해요. За энэ өөрийнхөө одоо өөртөө төлөвлөсөн одоо өөрийнхөө төлөө амьдрал. 그러므로 자기 어른 생명을 무슨 미워한다는 소리도 것은요 자기 중심적인 뜻과 소원을 내려놓고 그리스도 중심으로 앞으로 살아가겠다라는 의미입니다. За энэ болохоор зөвхөн одоо өөртөө биш одоо Христэд бүхнээ төлөвлөрүүлэх хэрэгтэй гэсэн үг юм. 이게 나 자신을 부인하는 삶이에요. За энэ бол одоо өөрийгөө одоо үгүйсгэх амьдрал юм. 신앙생활의 핵심이 바로 철저한 자기 부인이거든요. За итгэлийн амьдрал бол одоо гол цөм нь болохоор зэрэг өөрийгөө үгүйсгэж одоо зөвхөн одоо Христэд 갈라디아서 2장 20절은 이러한 삶을 잘 보여줍니다. За Галаат 20:20-д одоо өөрийгөө үгүйсгэх амьдралыг илүү тодорхой дүгнсэн байдаг. 우리 자야 집사님이 한번 읽어주실 수 있을까요? 여기에 몽고로 있어요. 네. Амьд байгаа нь би биш, харин миний дотор амьдардаг Христ юм. Идүгэ махбоддоо миний амьдарч байгаа нь намайг хайрлаж миний төлөө өөрийгөө өргөсөн Бурханы хүүд итгэх итгэлээр амьдарч байгаа хэрэг юм аа. 아멘. 예, 참된 믿음의 삶은요 예수 그리스도가 내 인생의 주인됨을 매 순간 고백하는 거죠. За жинхэнэ одоо итгэлийн амьдрал бол өөрийгөө үгүйсгэн одоо зөвхөн одоо Есүс Христ Бурханы төлөө бүх амьдралаа зориулсан амьдрал юм аа. 그렇게 살아갈 때 내 삶이 점차 변해갑니다. За тэгж амьдрах юм бол одоо миний амьдрал өөрчлөгдөж чадах. 어떻게 변화되냐? 이 마음으로 변화되어지는 거예요. 그리스도 예수의 마음으로. За яаж бид нэр өөрчлөгдөх юм бэ? Христ Есүсийн адилхан зүрх сэтгэлтэй амьдрахад одоо амьдрал өөрчлөгдөнө. 우리에게는요. 우리도 모르게 아직 창세기 3장의 체질이 많이 남아 있어요. Бид одоо өөрөөсөө мэдлгүйгээр тэр эхлэл 3-д байдаг одоо тэр Адам Евагийн тэр зүрх сэтгэлтэй 창세기 3장이 무슨 사건이냐? 사람이 하나님 되려고 했던 사건입니다.
За тэр эхлэл 3-ын одоо үйл явдал одоо ямар үйл явдал гэхлээр зэрэг хүн одоо бурхантай адилхан байхыг хүссэн. 하나님이 тэр, 창조주로서 모든 것을 우리 창조하시고 옆에다가? 보시기에 좋았더라 그러셨거든요. бурхан бүхнийг бүтээж хүнийг бүтээгээд харахад сайн байлаа гэж одоо 이 말은요. 뉴слийг бидэнд өгсөн. 우리는 하나님을 영화롭게 하는 것이 하나님이 창조하신 목적이라는 거예요. За энэ үг нь юу гэхээр бид нэр бүтээгч бурханыг үргэлж алдаршуулж бурханд хүндэтгэлтэй хандах амьдрал юм. 그런데 대부분 어떻게 살아가죠 우리가? Гэтэл одоо ихэнх нь бид нэр одоо яаж амьдарч байгаа вэ? 하나님이 보시기에 심히 좋았던 모습은 온데간데 없고 내가 보기 좋은 것. За бурханаас харахад бидний амьдрал одоо сайн сайхан одоо бурханд одоо хүрсэн амьдралаар амьдрах байтал бид нэр зөвхөн одоо өөрсдийнхөө төлөө өөрсдөө 내가 하고 싶은 거 내 마음대로 살아가잖아요. 그렇죠? өөрийнхөө хүслээр өөрийнхөө юу хийхийг хүссэн тэр амьдралаар амьдарч байгаа үстэй. 우리도 모르게 이 체질이 다 있다니까요, За 우리한테. бид нар ч гэсэн одоо өөрсдөө мэдлгүйгээр тэр зүрх сэтгэл зан ааш 오히려 бидэнд байгаа. 오히려 이게 뭐가 나쁘냐고 얘기할 정도로 우리가 이 부분에 대해서 무감각해요. За энэ зүйл одоо хичнээн одоо буруу зүйл байгаа гэдгийг бид нэр ойлгодог боловч тэр амьдралаараа бид нар амьдарч 그러나 чадахгүй. 성경은 뭐라 하냐? 그리스도와 함께 죽어야 한다고 얘기하고 있는 거예요, 지금. За гэтэл одоо Библи юу гэсэн бэ гэхээр зэрэг Есүстэй хамт бид нар өөхөх ёстой юм аа. 이 말이 무슨 뜻이냐? 나는 죽고 부활하신 예수 그리스도만 나를 통해 나타나신다라는 거죠. За энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр зэрэг би өөрийн одоо өөрийн хүсэл байдаг би өөрөө үхээд миний дотор байгаа Есүс Христ эдийн одоо зүрх сэтгэлээр амьдрах. 그리스도가 내 안에 사는 것, 그리스도가 나를 통해 하실 일이 있다라는 거예요. За миний дотор одоо Есүс Христ байгаа. Тэр Есүс Христ надаар дамжуулан хийх ажил байгаа. 이 말은 내 뜻대로 살지 않고 앞으로 그리스도 예수의 마음으로 살아가겠다라는 믿음의 За 고백입니다. энэ үг болохоор зэрэг би одоо өөрийн хүсэл зоргоор амьдрах биш Есүс Христийн хүслээр одоо амьдрнаа 내 гэсэн үг. 마음대로 살려고 하는 자기 중심적인 나를 완전히 십자가에 같이 못 박아 버리겠다라는 믿음의 고백인 거예요. Миний одоо өөрийн хүслээр амьдрдаг тэр амьдралыг загалмай цовдлогдсон одоо үхэж одоо Есүс Христийн төлөө амьдрах хэрэгтэй юм аа. 그게 그리스도인입니다. Энэ тэр бол одоо жинхэнэ 전도? Христэд итгэгчийн амьдрал юм 전도 аа. 시간 들여야 돼요, 전도. Тиймээс бидэнд сайн мэдээ түгээдэг 물질도 цагаавыг 들어갑니다. гаргах хэрэгтэй юм аа. Мөн одоо бурхны төлөө материалын хөрөнгөө зарцуулах хэрэгтэй. 우리 한국 사역자분들 다 그렇게 하시잖아요. За манай Солонгос итгэгч нар тэгж ажиллаж байгаа юм. 몽골 분들 있는 현장 찾아가서 물질도 사용하고 우리 시간도 드리잖아요. Монголчууд байгаа газар одоо хайж очиод монголчуудад сайн мэдээ өргөж тэдний төлөө үйлчлэл үзүүлж байгаа үстэй. 다음 주도 예배 이후에 의정부에 나담이 있대요. 아시죠? Дараагийн 7 хоногт бүтэн сайнд үүжинбүүд наадам болно. 그 의정부 나담 현장 갈 겁니다. 예배 끝나고. Тэгээд нэ дараагийн бүтэн сайнд мөрөглөө дуусаад үүжинбүгийн наадамд явна гинэ. 가서 뭐 할 거냐? 거기서 막 신발 막 퍼줄 거래요, 안장로님이. очоод бид нар юу их вэ гэхлээр зэрэг сайн мэдээ хүргэх юм. 우리 몽골 예배국도 소개하고 와서 이 복음의 말씀을 한 번이라도 듣게 하기 위해서 애를 쓰시는 거죠. Тэгээд цуглаандаа бас олон монгол хүмүүс сайн мэдээ хүргэж сайн одоо монгол цуглаагаа танилцуулах. 그런 тийм 선물들 다 어디서 나겠어요? Тэгвэл тэгэхэд одоо бид нар бас бэлэг дурсал хэрэгтэй. 내 Тэр 인생 хаанаас гарах вэ? 내 인생이 내 것이라고 생각하는 사람이 무슨 시간과 물질을 하나님 앞에 드릴 수 있겠어요? За тэгвэл би миний амьдрал өөрийгөө бодсон өөрийнхөө амьдралаар хүссэн зүйлээр амьдрэх хүнд бол мэдээж тэр зориулах зүйл хаанаас гарах вэ? 그렇죠. 그냥 나 편하게 사는데 힘 쓰겠죠. Мэдээж одоо би одоо амар амгалан амьдрах 그렇게 나라는 것이 죽을 때 나를 통해 많은 열매를 맺게 되는 겁니다. би тэр зүйл өөрийгөө зориулахгүйгээр одоо амар амгалан амьдрч болно. Гэхдээ Христийн төлөө сайн мэдээний төлөө өөрийгөө зориулах цаг заваа гаргах хэрэгтэй юм аа. 이제 우리 몽골 성도님들이 꽤 많아졌어요.
одооноос манай Монгол цуглааныхан бас олон болж байгаа. 제가 처음 몽골어 예배국 왔을 때 9명 오셨었거든요. Намайг анх ирэхэд 9 хүн ирж байсан гинэ. 오늘 보니까 뭐 몽골 분들뿐만 아니라 스리랑카에서도 3분이나 오시고 За өнөөдөр харахад бас монголчуудаас гадна бас 평균적으로 몽골 분들이 한 10명, 11명, 12명 이렇게 옵니다. тэгээд ямар ч байсан 10 даваад Евэд ирж байгаа монгол хүмүүс одоо олон болж байна. 누군가가 죽었기에 여러분이 이곳에 와서 말씀을 듣고 있는 거예요. За тэгэхээр одоо эднэр хэн эдрийн одоо хэн нэг нь одоо өөрийгөө үхсэн учраас одоо ингэж ирж байгаа. 누군가가 자기를 부인하고 그리스도가 사는 인생을 살아가면서 여러분이 이 생명의 말씀을 듣고 있는 겁니다. За хэн нэгэн одоо өөрийгөө өхүүлээд одоо Есүс Христ миний дотор байгаа гэж итгэсэн учраас одоо ирж байгаа. 부디어 제발 이 생명의 줄이 구원의 줄이 여러분에서 끊어지지 않게 해주시기 바랍니다. За үнэхээр одоо энэ сайн мэдээний энэ утас юу та бүхний зүрх сэтгэлээс тасрахгүй байхыг хүсье. 제가 요새 그걸 두고 굉장히 많이 기도하게 되더라고요. За тэгээд тэрний төлөө бид нэр одоо залбирал одоо банк 그리스도를 주인 삼는 것이 당연하고 철저하게 나를 부인하는 것이 당연하다고 고백할 만큼 하나님의 말씀에 은혜 받으시기 바랍니다. За тэгээ үнэхээр одоо миний эзэн бол Есүс Христ бурхан юм аа. Бурханы төлөө би цаг зав бие сэтгэлээ зориулнаа гэдэг үүднээс одоо зүрх сэтгэлээрээ цуглаанд ирэхийг хүсье. 결론으로요. 예수님은 사람이 나를 섬기려면 나를 따르라고 하셨어요. За дүгнэлт болохоор зэрэг Есүс хэлсэн байгаа. Надад үйлчлэх нь намайг даг гэж хэлсэн байна. 그리고 예수님을 따르는 자를 하나님 아버지께서 귀하게 여기신다고 말씀하셨습니다. Тэгээд одоо би хаана байна одоо миний царц тэнд байх болно. Надад үйлчлвэл тэр хүнийг эцэг минь хүндэлнэ гэсэн байна. 여기서 귀히 여긴다는 것은 높이 평가하고 가치를 둔다라는 뜻이죠. За энд одоо хүндэтгэл гэдэг үг нь болохоор зэрэг өндөрт үнэлэх эрхэмлэх гэсэн үгийн утгатай юм. 하나님이 보시기에는 예수님을 따르는 미랄 신앙인의 인생이 가장 가치 있는 삶이라는 거예요. За бурхны үүднээс бол одоо Есүсийг дагдаг тэр буудаан үр шиг одоо итгэгчдийн амьдрал нь хамгийн үн цэнтэй амьдрал юм аа гэсэн үг юм. 자, 우리 몽골 분들 이 숙회와 흰 말이라는 이야기 다들 아시죠? За манай монголчууд энэ сүхүү болон цагаан морь гэдэг юуг үлгэрийг мэддэг үстэй. 몽골에는 이 몽골 사람들은 다 안다는 이런 이야기가 있어요. 전설적인 이야기가. За монголчууд одоо энэ үлгэрийг мэддэг гэсэн домог байгаа. Домог байдаг. 이 수호라는 가난한 양치기 소년이 있었는데요. За сүх гэдэг одоо ийм ядуу тарчиг хүү байсан. 이 소년에게는 아주 훌륭한 백마가 있었어요. Тэгээ энэ хүүд одоо хамгийн одоо хайртай тийм морь байсан. 이 소년에게 그 훌륭한 흰 말은 너무나도 훌륭해서 이 양치기 소년의 일을 대신해 주기까지 했어요. За энэ тэр сүхийн одоо цагаан морь болохоор зэрэг хамгийн одоо хайртай тэр сүхүүд одоо сүхний бүхний төлөө сүхийн одоо бүх зүйлд одоо төлөө одоо хамт байдаг найз нь 이 수호의 양들을 늑대무리에서 지켜주기도 했죠. энэ морь болохоор зэрэг тэр юуг хоньыг одоо чонноос хамгаалдаг байсан гинэ. 그래서 이 흰말 차간 머리 цагаан морь. 이 흰 말은 너무나도 훌륭해서 이제 스피드도 어마어마하게 빨랐어요. Энэ цагаан морь одоо айгу хурдан морь байсан. 그래서 어느 날 큰 경마 대회에서 압도적인 스피드로 우승을 했습니다. Тэгээд морины уралдаанд энэ цагаан морь төрүүлж байсан гинэ. 근데 이 경기를 지켜봤던 그 지방의 영주가 이 백마를 이 수호에게서 빼앗은 거예요. Тэгтэл одоо тэр нөгөө уралдаанд оролцоод төрүүлсэн энэ цагаан морийг тэр ядуу хүүгээс нэгэн баян одоо булааж авсан байгаа. 이 수호는 눈물을 흘리며 슬퍼했지만 할 수 있는 게 없었죠. Тэгээ энэ сүх одоо морь алдаад үнэхээр гомдож одоо уйлцсан байдаг. 그러나 이 백마는요 주인이 아닌 영주의 말을 듣지 않았습니다.
Тэгээд энэ цагаан морь болохоор зэрэг тэр булааж авсан эзний үгийг одоо сонсохгүй 주인이 아닌 선서고. 영주가 이 말의 등에 올라타자 이 백만은 그 영주를 땅에 떨어뜨렸어요. тэгээд тэр морийг одоо тэр булааж авсан эзэн унсан чинь булгаад тэр эзнийг унгаасан. 그렇게 수호를 그리워하다가 어느 날 밤 도주합니다. За тэгж одоо сүхийг санаж байсан тэр морь нэгэн шөнө оргож зайлсан. 그러니까 화가 난 영주가 병사들을 시켜서 활을 쏴 죽이게 만들었어요. Тэгээд тэр баян одоо уурлаад одоо цэргүүдээрээ тэр морийг одоо ном сумаар харавсан байгаа. 이 백만은 활을 맞아 가면서도 뛰어나갔습니다. За тэгээд морь тэр цагаан морь одоо суманд өртсөн боловч одоо явсаар байгаад эзэн дээрсэн. 그렇게 백마가 간 곳은 주인이 있는 수호의 집이었어요. За тэгээд тэр төвний ирсэн газар бол одоо сүхийн гэр байсан. 끝내 그 집에 도착해서 수호를 만났지만 결국 목숨을 잃었습니다. Тэгээд одоо эцэст нь тэр гэрт тэр сүхтэй уулзсан боловч амиан тавьсан. 그렇게 슬픔에 잠긴 이 수호라는 친구가 잠이 들었어요. За тэгээд энэ тэр одоо гунигт автсан сүх одоо морио алдаад гунигт автаад 근데 одоо унсан 꿈속에 이 байгаа. 백마가 나온 거예요. Тэгстэл тэрний одоо зүүдэнд одоо тэр цагаан морь орж ирсэн. 그 백마가 얘기를 해요. 내 몸을 가지고 악기를 만들어. За тэгээд тэр морь хэлсэн байгаа миний биеэр одоо хөгжим бүтээ. 그럼 나는 언제나 네 곁에서 노래할 수 있어. За тэгэх юм бол би үргэлж чиний чамтай хамт байж одоо айдуугаар одоо хамтаа байх болно гэж хэлсэн. 그래서 수호는 이 백마의 갈기와 꼬리털을 사용해서 말머리를 새긴 악기를 만들었어요. Тэгээд тэр сүх тэр морьныхон яс болоод тэр дэлний үсээр 그 악기가 морин хуурыг бүтээсэн. 그 악기가 바로 이제 몽골의 전통 악기인 모린후르. За 라는 악기가 되었다고 тэр 합니다. одоо хөгжим бол одоо манай Монгол уламжлалт хөгжим морин 한국말로는 хуур байна. 마두금이라고 부르는 악기예요. 서독스러운 마두기 гэдэг гинэ. 저는 이 이야기를 보면서요. 백마도 주인이 누구인지 알고 생명을 다하는데 тэгээд энэ дамаг үлгэрийг сонсоод би бодсон бид нэр тэр сүх морь одоо өөрийнхөө эзнийг хэн болохыг мэдчихээн. 예수 그리스도를 주인 삶은 우리는 어떠한 삶을 살아가고 있나? Тэгвэл одоо бидний одоо эзэн болох Есүс Христийн эзэн одоо биднийг одоо ямар юу гэж боддог болоо гэдэг бодол төрсөн. 점검이 많이 되더라고요. Тэгээд энтэй одоо бас зүрэлж бодсон. 이 백마를 생각하는 주인 수호는 이 백마가 얼마나 귀하게 느껴졌을까요? Одоо энэ цагаан морины эзэн болох сүхэн энэ морины төлөө хичнээн одоо хайртай морио хайрладаг хичнээн харамсалтай байсан болоо. 하나님께서는요. 지금 우리의 삶의 현장에서 내가 죽고 내 안에 살아계신 예수 그리스도가 드러나는 삶을 살길 원하십니다. За бурхан бол одоо бидний зүрх сэтгэлд байгаа бурханы хүссэн зүйл бол одоо бидний зүрх сэтгэлд байгаа би өөрийгөө одоо өөрөө өвхөж эзэнд одоо эзний зүрх сэтгэлтэй байх. 그리고 그러한 삶을 심하게 가장 귀하게 여기십니다. За тэгэд тэр одоо амьдралаар одоо жинхэнэ одоо Есүс Христийн төлөөх амьдралаар амьдрахыг одоо эзэн биднээс хүсэж байгаа. 우리 몽골어 예배국의 모든 성도님들이 수호의 이 흰 말처럼 예수님만 따르고 섬기는 하나님께 귀히 여김을 받는 증거가 있기를 기도하겠습니다. За тэгээ манай Монгол цуглааныхан энэ цагаан морь болоо сүхийн тухай үлгэр шиг эзэнд үнэнч тийм итгэлийн амьдралаар амьдрах болтугай. 제가 기도하고 마치겠습니다. За залбирлаа хийгээд өндөрлөе. 사랑의 하나님, 하나님을 떠나 죄 가운데 빠져 영원한 저주와 운명 속에 살 뻔했던 우리를 구원하심에 감사를 드립니다. Хайртай эзэн минь ээ биднийг гэм нүгэлтэн унаж хатуу бэрхшээлийн дунд амьдарч байсан биднийг эзэн та өөрийн биеэ золиослон аварсан талархаж байна. 우리를 너무도 사랑하심에 우리를 위하여 예수님을 보내시고 십자가에 죽게까지 하심에 감사를 드립니다. Бидэнд үнэхээр хайртай байж
бидэнд Есүсийг илгэн Есүсийг загламай цовдлогдох цовдлогдсон өөрийгөө золиослох хүртэл биднийг хайрлсан эзэн танд 그 баярлалаа. 사랑의 은혜를 날마다 기억하는 우리가 되게 하여 주옵소서. Тэр хайрын одоо эзэслийг өдөр бүр мэдэрдэг түүний төлөө итгэлийн амьдрал амьдрахад минь туслаач. 예수님이 우리를 위해 죽으신 것처럼 Есүс бидний төлөө нас барсан шиг 내가 죽고 오직 내 안에 예수 그리스도께서 주관하는 인생을 살게 하여 주옵소서. би өхөж миний дотроос миний зүрх сэтгэлд Есүс Христийн зүрх сэтгэлээр итгэлийн амьдралаар амьдрахад минь туслаач. 우리의 인생이 한 알의 밀알처럼 열매 맺는 인생이 되게 하여 주옵소서. Бидний амьдрал буудаан ганц үр шиг өхөж олон өөртөө ургуулдаг амьдралаар амьдруулж 주 예수 өгөөч. 그리스도의 이름으로 기도합니다. Эзэн Есүс Христийн нэрээр залбирлаа. Амен.